Okay, Adofa Warshe oye Apodels Multimedia na woba haso wobete inzama pi na utumu hono yema hona adwe demabiri enkra wobotuma abaka hensa oye Apodels Multimedia onye de one of the greatest journalists wafrano Nana Adjei Sikapa oye jumama Despite Media, specifically Peace FM etum wahwe nkwa na enkra ofi yenya ene yide de amede beye orokwa afi mu ya aranyi na no ho ntum mfa no ntroma na ne dwumedza odi no Peace FM no ntum ndi ne dem bro odi na so oye afide yare mun na ne ho tum dodo na waze no call ayersabia na so fofie ntum antata na wetum na we gwarabam enyo enti no wama oye Nana Adjei Sikapa wahwe nkwa Nana Adjei Sikapa sisiara mrekeseze onka nhena yetase hu bio enyo oninti no oyasema ya adwiro ho papa enti yebakare ebia ebibise da Nana Adjei Sikapa onye hona ebia atedin no nanso n'enyim na nenzeze saita ebotumi hunu ye enti yente nendi kakra na yenfa identify Nana Adjei Sikapa. Adjei free na kropon tweni apo. What you be up in a kropon out the 2 young punch the biarada. Or you for you don't so be second to a marcus. But say you feel a kropon tweni apo you will or pity a tsunami, or pity is your Adjei oya samoyerin inti Despite Media adwumayefo inara yema hon shetin na nyankopon bajeche wonre inti da mabiri aha ye Apodels Multimedia na yete da mankratu yeta abrawi inti chiri no yebasanna yabawa kwan bio yeda sede ebe itse subscribe na like yen channel no on no yeso de bye bye.